Assalamu alaikum, hormatly Çaban YouTube kanalının görüşçülері. Bugünkü kontent hiç qanday mal bozarı olsa maşina bozarı emas. Bugünkü kontent öte bir özgöçe bolot. Аны видеоны аяғына чейин көрсөңүздөр сөз түрдө билесиздер. Азыркы тапта кече күнү чаткала чыкканбыз, ушул жактагы өзгөчө бир материал чогулталы деп, чаткал элинин жашоосу же болбосо кандай өзгөчөлүктөрү бар. Көп элестетип коем чаткал дегенде тол өлкөдө жашоо кандай болот, ошол тууралуу бир аз болсо Instagram, TikTokко, YouTubeга узагыраак, Instagram, TikTokко кыскача кылып тарталы деп кече күнү жол ачып, бүгүн Кудай кааласа жетип келдик. Жолдо кетип атат, азыр ушу көзүбүз бир жакшы бир нерсеге урунду, ошону колдон чыгарбай бир аз да болсо майтыра кылып сиздерге мыкты бир контент кылалы деп туруп, ушул жерге токтоп, ээлеринен уруксат сурадык. Ошого бир 10 мүнөткө жетпеген, балким 7-8 мүнөттүк болушу мүмкүн видео. Ал кандай видео десеңиздер, эми баштайлы. Биринчиден мен бул нерсени өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм. Анан бул жактан абаман эле биринчи сурадым. Assalamu alaikum. Чарчабай этпей карап атасыздарбы? Жок, чарчабай, карап туруп. Жакшы. Эми ушулар тууралуу bir маалымат бере кетсеңиз. Эми булар атабыз үчүн эмне деп коет экен булар? Биринчи атабыз. Булар эми ошол бугу деп коет экен. Мен деле башка ягын жакшы билбеймин. Мүйүстүүлөрү эркектери болот экен. 7-8 эркеги бар. Калгандары ургач экен. Калгандары ургач. Ошо 24-жылдын декабрдын баштарындагы келди. Быйыл 24-жылдын өзүндө келди. Россиядан алып келдилер. Якутиядан алып келишти окшойт. Bizge hem bular hem soğuk çıdamaydı, çatkal dele soğuk olur. Biz kızım, biraz hem yaş kızın saat ısıgırak olup durur. Anan şehir daha gidereceğine kılın, tokayın çekelerini tozuk verdik. Kışımının ciyem, çöp, cep kurdu. Şul geldiler. Anan nelerde korap edip yerler hem bitken hem ne aktar değgin memeleri açılıp kaldılar. Kalağa acayip geldi. Kaytar plesler. Acayip, adım gide acayip. Kalan geçinde gelip ciyem verip. Kamak. Koy karagandayla karayız. Hazır hem önce koyarsak ketip kalışı mümkün de hazır üylenirlikte. Operatör bir yaktarsanız bir yaktar atayın atlar menen. Bu yakta kavan bir yakta bir şerik var eken. Jardamчы. Ошо эки адам менен. Sen bunun деле минут бар. Анан биринчи келгенде адаптация кандай болду буларда? Көнүп кетпей бияка. Könüp ketти adamga jolой turdu da birinci o narcaklar yerlerge çöp sal, cem salsak anan gelip anan sonra az akırındık bilen üylenip kaldı ya bazı. Joşla? Jandan dile bara öğreneceğim selminde karmatbayt. Beton adam bulgay toşamaz. Mege pastamış ya. Bulgaydan ilk bir canına gelse çapçı. İtleri var, çağından itleri var. Böyle gelse çapçı neme kılıp tuturat. Anam ben isterim ne kadar tokoylar kalın da. Tokoyga girgisi terbiye atırsa, o girgisi kan tokoyda çıkarışı kiyin egen. Bular deseniz. Üylengenci bir ökövün narcak verecekte kalpasa şeriklerini tav almay kalıp kaladı gen kayda istep sağıp çıkıp atılır abi jakşılı. Özleri. Özleri. Ali tuğut kabul egen tuğsa bular jaş egen değil mi? Pınajında mı da çetten? Misal tuğgandayn jaşı kanday setmekte bular? Bular hem hazır şu bir jaş öyle olsun şu bıldırklı malladın yaklar olsa değil mi? Kulağında bir kadar cazı koydurup ben düşündürüp bilberim yok. Kuda kalasa bir güçte kuğutta kaçması hem geyli yaşlar kuğut başlar attı. Anam onu göğütmeme kısam o tollar koyuyor o şartlar acayip harap anam kışında kaytayan bir hafta kar oğurcaydı. Kışında ayda gelip çöp salıp kışında kılavuz degen kulağında bolu atırdı da Demirge qaysı jактан көтөрүлдү, кантип келип калды? Билбедим, şu Demirge şu hakimçilik jaklardan neme oldu? Hökümet hakimçilik. Hazır mamlekettin karamagında bu. Hazır hökümetin karamagında. Mençik emes. Mamleket. Şu bunlar janagı turizmge karata oşondoy manide kelgen memleketlerde. Hazır жолдо келет көрүп, жолдор оңдолуп атты да. Чаткалдын Кудай кааласа сөз түрө туугандар келечеги бар, себеби деген трасса болот, эч кандай маселе жок. Күтүп кетип атыптыр эми чапчыма деген жана ашып көрдүңөр мына жерден өтүп ягы Талас, Казакстан мемлекетке кетет ягы. Азыр Бишкекке шартан каттайбыз Талас. Ол жак менен десеңиз. Азыр кара бура бу. Булар эркек экен да? Мүздүлөр эркек. Булар bir жаш да, bir жаштан өтүп окшойт эми. Müzü gün var eken. Gün var eken. Bul özü o nerede muğun turuğu. O şeyden özü tuş balat gelince o şeyden 40 baladı gezimde. Kayda dağı çıkıverirdi eken. Negizi 40 koysan çıkıverir. Ana 40 pay gön koysam özüm könüp bir yere tüşürü oladı eken. Gerek oldu. Özleri tüşürü oladı eken. Kayda çıkıverirdi eken. Jaksın nerse eken. Jaksın nerse eken. Hazır şu 31 tane var. Var.
var. Erkek. Erkek Urgaç aralaş. 7-8 erkek kalgan. Kalgan yok sen. Hurmatlı onlar hazır. Koldan gelişince biraz malumat alıp verdik. En başta maksat şu turizm bankına kadar kalsa. Nar bir ötken ilkerge böyle sürekli düşüp ona doldurdu. Görüp kala da şeyge barışıp düşüşe. Abi biz de kaldırır şu ötmeden görüp kalıp karar Kamak durmaz mı? Çok sağ olun. Caya olsun da bir de koyga cayıp sade. Şerigim var, şerigim yok cayıp. Acar. Ana milyon tağındayım bir adam deli caya senin toğlar var. Koya veririz. Öğrensen bir yok karaş değil. Karaş kere adı ket kalışı mümkün. Kıskaça malumat vereyim ki sizge rahmat Ha, Allah. öyle hepsini sizlerge de ilgili yaxşı var. Aman bolunuz da. Çatkal jergesinde hazırda da beyi sağanlar koygan. Nığımız deyip de. Çatkaldım. Sitte, bismillah. Bir sağanda uşuncha ola bir sağanız dece. Evet, yaxşı. Ha, sağanda. Qancha çıpqıdan şu? 10dan. Qaydilega ekan hazır. Ha, yaxşı, yaxşı. Yaxşı ekan bu. Sirdasına bir gibi dostum. Nasıl şeyde hazır. Bak, iyi dostum. Bak, iyi kaynata da koydu, kulata dönüyordu. Kaynata sakamla. Çatkal evli. Tapmış. Hazır. Okey. Hazır kımız içken ketip otabыз, Kımız içelim. Натуральный таза кымыздан бие өзү салып аткан жеринен кымыз ичип көрөбүз азыр. Ушундай природада мынакей сон. Мага эң кызыгы тондор мына болду. Сарай үстүндө Ооба. көпчүлүктүндө бизде тамаша апатта мал жаккандар деле бар экен азыр. Көбүнчөсү ошо. Тань үстүнө көп мал. Чий коюшат. Бул эми түйүнөн жагы суу өтпөсүн деген ойдо эле. Зак дейт го ошондой маанидо эле. Ушундай природа мынакей сон природа. Өзүң карма коноксуң. Мынакей Чаткалдын Жакшы сүйлөп бериптир. даяр болуп аткан жеринен, даяр болуп аткан жеринен кымыз ичип атат мынакей. Азыр тез жаллоо менен Чаткалдын кымыздын айырмасын айтып бересиң эми. Айырмасы кандай экен, даамы, эмне өзгөчөлүктөрүнөн байкалат экен. Азыр бул ошондо кымызбы же самалбы? Самал да. Самал, а? Süt koşuldu içine. Кичине сүт кошулду да, бул самал. Негизи самал иш керек да. Ишти маған тазалай турган да. Samal yaxşı. Açıl bol. Ооба. Мен мурда эле айткам да, бул Чаткалдыкы отуруп басып ичип отура берет да, жеңил келет да. Ооба. 2000 канча келса? Карт. 2018 жок, 2016 келди окшойт да кышында. 2016-та. Ошомалда азыраак ич дам калып кетти эле. Кийин анан жок. Бизде бир эки ичкенде уже кысат да. Ошол жок. Биякта айтам да, ошо муздак ичкенде кайра ичип отура берип турган да. Аш болсун. Бажыр бөлөк. Жаңы иш тапкан окшойсуздар, а? Ошо жаңы иш бар экен. Жок, болбол ич. Сартан биз ичип алдык. Анын конокты сыйлайт биз. Мынакей. Эми Чаткалдын кымызын таанып койсоң болду самыр. Кыргыз кымыз писак. Кыргыз эмес да. Ошондой дейт го. Бирок көрүм самал болсо дагы кымыз сыяктуу болуп калыптыр уже. Бу Авам, канча жылдан бери неме кыласыз ба? Камалыз. Жок. Кымыз. 20 yıl oldu kaldı. Yaklaşma. Onu. Bak, tat öğren hocam. Kaça bir. Ha, bolur. Bunu da kılama. 20 yıldan beri yıldır baylayım. Ha, 20 yıl oldu kaldı. O çırak suya kaçıralım. Ha. Kızın içeri gireriz. Hazır koyar urgende misal beri siz qaysı malga чейин кармайсыз?
Benim daha bir ay sayımda sentabr. Daha bir ay sentyabrça. Anan koyuyoruz. Bunlar kalmayız. Ha, böyle üstür. Böyle öyle. Oldu vay. Hoş. Ne jakşı. Geyik çıba kula kalmasa. Keyinki yıl kanamı da fazlama. Ha, jakşı. Biz bey kıla verin sağ ol. İbrahim. İbrahim. Ага, болды. Өзүңүз алып койбойсузбу? Кымыз байлаған адам өзү көп кымыз ичпей калат болуш керек, а? Geç basın. Азыр кымыз күчтүү да. Азыр башты аңгирете койсо керек эми. Iştağında ne meyen ıştaysız? İyi batman işteyiz. Yiyip ötmeyen. Koşumça? Şimdi maylap duran iyi batman işteyiz. Çana çakımda mı? Çakında kılaslar sizler. Çaka çünkü. Жыгач күйгө кош биширип башасыздар да жакшы.